Ka KSU Nehu unit mentakan rutarik unai weng galap penlong da kajingra plakat ban penpau ya kajing persya ya kibor penya jong ka skulba Nehu ban penrung klasik samla pulih akan di ka skulba da ka basyu bishar tang lemba ki meritles. U General Secretary ka KSU Nehu unit usamla Riches Malyang ha kajing akran bakilap thai kubor ulong bakaseng ka persya bet lada kibor penya jong ka skulba Nehu kin pidiang ya kajing penrung klasik samla pulih da ka basyu bishar tang na ka meritles halor ka nongrim baki weipat ki samla pulih kibor nabar jong ka jela ki kam he percentage habai nujor bagi samla pulih jong kejelap megelayam ubat Riches ulong ru bakaseng kan penbor bet ya kibor penya jong ka skulba Nehu bakin penlong da ka entrance test khnang bakajing penung kelas hakan di ka skulba kan long da kalenti ka bakhut bat ka basai shu ulai thuru bakaseng kan banse ban mi shabar ban pinsngau ya kan ni kajing dawa namar kajing le menti jong kibor penya ka skulba Nehu wat hadin bakaseng kala pendep pinsngau ya hagin gisngi bat aktiyo lalino kiwe pat kajing dawa ki bakaseng kala bu Ahmad kibor penya jong ka skulba Nehu kalong bat penkloy no halor kajing penbena ya ka result kisamla pulih undergraduate ban pelong no ya ka examine na ka benta kisamla pulih ki bahab banyak khun biang ya ka back paper ha ki semester ki prepare bat kiwe ila persang ban ya kendu UVC banyak halor dari ka isu bede bat ka Islam ya ka ban menrai no ya ki result jong ki kena UG tam ki kena jong ki college analo kata ro dan pat sekawai ro habede bat ka entrance mantau senam ke university lembak academic council kalau sim ya recommendation jong ka dean's committee da ka bakin pediang menpenung kelasi kena apa nehu lembak ka merit based selection susu ru kelas sim pediang ya ka recommendation jong ka dean's committee da ka penkiu ya ka weightage kita belong ship point ndai habangi page penujor ban ya ka senam ngilai ba da ka balik ya ka high senam ada pa balik ya ka merit based selection di pasak tak hari kena jungi kamtam naik Athletic College namar kani evaluation process jong university jungi bat kiwe university ke pair lamenta ki penkiu makna extra an additional 10 point kam mura jung toy kena jungi namar langi pet ki marks kamtam ki kena ki bapoi wat haki top list ro ni pet ki marks jung ki 60 or 65% andai pat banyak compare bat kiwe pat kena ki badai na kiwe university 70 or 80% kadai average te kane ka jingle university ka penduk nong sibun kamtami kena ibu pulih ka jela jungi bat kerpang ro kamtami kena ibu dai anaki Athletic College lane ki college be smart be university ro nila persang banikan ka por wede be entrance test namar ba university ka jukno ko ong ba ka ni let's say ba state government kam ai ne ka permission mempelong ya ka entrance test ada university ka lawan pelong ka penbiang special ya ka SOP kini protokol ka biang mening li hero ya ka UGC guidelines kepala bu renti da kepala bu renti kenang ba kini university ka lawan play ya ki college le class jongki lada ka state government ka declare ki bagi safe zone area ringi hidup mentabah po nihu kamdan ngunu positive case kila ban declare ya ka boleh ban open ini ka college bat khaju ko boro lembah kani jusi kala lam ngisim mbot ke university kala ban pelong intang test ni na kaliang jungi dawa sai ba ni da persak jor ba ya ka merit based selection ruk inam pediang bat susu ke backlog paper ni la ya kren na ko por ni la pha ban table ro hapo academic council bagi pelong no backlog paper nomor bun ki kena jungi semjing ban kamtam ni gebran ki bapang ki basitom ki bamyo ban le ke exam semester ki beladap ki jongki temen tapat ila declare no result kan pelong ke backlog paper kena sudu no tang sisu no sisnam ban join ne ban betiang susu jung pulih jungki hpd master degree kani kajing bampliang ya kajing pampelong ya backlog paper ro kadai na kadau bak university kasim sting parat namar bak UGC kat lain ke balak permit nyautrek jung benai Julai arjar kau kalau ong sai bak backlog paper on pelong dari university la dari di university ka sngau ba sngau bet ba sngau biang nam ta ka jing bah ba jing bet jong ki kena pulih jong ka college ni jong university ki backlog paper ada ngipet akiwe university kum Manipur University Tesuku University Cotton University klap dep on pelong ya ka backlog paper suaban declare ka result tagai ba pelong university bahkan sim yang ni senjam ban hadu mentaro bakin pat lai ro ban rai habede ba kabal paper takatahi kade ka keruak basai university baru ko ngila persang ban ya trailang bagi university na kapor sa por kanang bangin pensok kamtam hagum kade kapor jong klam corona
banyak pentulan lam ya kam habis baka jing phak jing bet jong khna pulih po university jong bar kumju ke affiliated college kadai ke jing snang jong kadai tang kabarit ban university na ni kapor kam tam administrator kim kingsting ye kane but kim snap ya ke jing dawa jong ni ngim se banyak dak we ti wen ba sinjam ka ba kham teng susu wala holong no pot bro ki ai daw bayo ka state women kam pediang no jadi ngil airu suggestion ke babiang nama university bakin pelong ya ki entrance exam haki cluster classroom dah ke baki follow ya ki special pa ya kini ki special operating protocol man punya jengai lah ni bangi punya kelak nak obat inu kena bawan nak bar jela kilak ban bu no hak science cluster jadi ki kena obat bene po jela jungi kin bu no apo ke arts cluster namar ba ki hapo ada pelong ya ka entrance tumju pelong hakajuk ke por di department ba khoi pelong kawai department hakawai sni kawai department kawai sni yas ngau bakam dade jing abede ban maintain ya physical distances ladangi pelong makna ya ke entrance offline no